shano buskango tonu Chiri bokro bai tung flaja jora Onkor ka chung bu kaponu Shabo jeno shabo kuplayo Joto ni kawo no shunlai ja Jani jani hamzang mabodal no Korang kotor bai pandu lai ja Shatang tung ke bahadli kobon rui Wati wan ke bahar pe gru charu Tung lai nai Ya tek hari man ke bunai Tung lai nai Ya tek hari man ke bunai Shani kolombi no kiklaye Ekani no chumechene Ilang jotoni kiklaye kani Hamno kayo korirani Shiglafano ere chungkibi yawe Choy shamungo Tepa laina Shele chino go achu zito yawe Jino ka pai jing jing ya prishera Tung lai nai Ya te hari man ke punai Tung lai nai Ya te hari man ke punai Maika hati ration Marika attention Renai rongoru lai jak full attention Sabu paino sabu tenu Fly my your mansion Kiri mawana makupulung Joto ni emotion Ongkor kacung pini tung no klao Iman kerjana buskango tonu Jiri bokro bai tung flajar jora Ongkor kacung bukaponu Shabo jeno shabo kuplayo no Joto ni kawo no shunlai ja Jani jani hamzang mabodal no Orang kotor bai pandu lai ja Shatang tung ke bahadli kobon rui Wati wan ke bahar pe gru charu Tung lai nai Ya te hari man ke bunai Tung lai nai Ya te hari man ke bunai Pula no ang chini bubagra no bela bela na hambai do te chini honorable CM na hambai do nagai bongni guideline by aba chini bubagra naikol bongni bishinti bini wansung mani bishinti chingtini chini you don't know oma hai ching opportunity man kha ching DTD se habang phaimani yagulo ching omono ching output no khaje chini sports hamjagi tongna aba football hamjagi tongna chini sikla rok bela khani interest nukjakha example angomono sanai ching agi sports eba football thangkrengka ching jompoi kila te north ching oma hakin sini jabo peba kwai side digin borok eba te kubuni bakhangni borok gasik ching active nukjagya peba jebru ching TTD se hapango phaimani yagulo jotto jagaono ching oma hakin ching sini yudrong no ching thangmun hapara okhonman nukha abga chini output dai gaisa chini bubagar once one bisinte bin tidumnan bisinte te chini honorable CM ni guidance by जों जे ताबोक चिनि युट्रम न जे स्पोर्ट्स स्कूल जे खोलंगना जरामाउन अबो त्रिपुरा एबा एडिसन हिस्ट्री वमन पुइला जे स्पोर्ट्स स्कूल खोलजना थांगै दङ अमो काइसा चिनि गिलावा काया चिनि जम्पु जला काया चिनि लंकपरा बाइजलबारी साबजुना आन्दारा ओके अमो हाके जों जे जिरक्तर जों जे अपॉर्चुनिटी माने दङ चिनि युड्र बेबाक अमो चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै बुबाग्रानि चाइतों माने बिसिंतै ते फाइने जराबो जों तैबो वानस दङ जाहाते स्पोर्ट्स स्कूल खोलमान बिसिं जे चिनि आउटपुट तेब काम फाइनाय जेमन चिनि जों जतन सायमानो जतो प्लेटफर्म जों कैरियर सनामनो साइंस बैकग्राउंड आर्ट्स कॉमर्स
joto background samon oman music background nung thung sports background nung thung joto no chini intention tung jodi chini pure ke jung tung jodi right track ko thangi tong ke jung career samon gabon haina ang sanai chini sikla chalai no narok je nani bukhaw tong mana narok bukhaw tui basango nong ni kawan sumo khamte narok sports o phaidi jate jung bas kanggo narok bisinte jung chini dofani bate bung kanai nong career bung nai te chini haste ni bung bo chini hani bung bo kuchu kanai sir jungno national player jemon India no represent khane borno kaisa permanent honorarium roi maso ko borno jeroi kon mani aba hake TTADC ni kaisa fixed player aba permanent player lamai borno hake reserve e chung omon bagan chung tin omake super league khlai tungo thanai bo chini ole record tongo jeta best of the best player jing thanai jo record khlai jak taklai bo chung omon khlai nai फाइने जरा वचिन जे स्पोर्ट्स स्कूल जेब्रु चेंग जांगनाय आपुरो बचंग बंग बागै नो स्कोप तंगनाय प्लस चिनि जे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स नाम बागै नो चिनि को ओम कासे वान सुमु फाइने जराव जों तेबो चिनि बोबाग्रान हारमुं बिसिते बिनि तिदुमला बिसिते जों चिनि अ स्पोर्ट्स स्कूल मुथे एबा चिनि अरन प्लेयर्स जों थुं बरन बिसिते जों नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स जों नाम माने नि खाखौ sak tini sabai match pule sengdamai bahai ke system di sengdamai belai kya hambai media friends media roni bisi tei jeng tini joto hastini lukurobno kaise chini TTADC Super League second phase jeng tabok tini inauguration grand opening ceremony tabok tei sarsali bisingo ngwani thangoi tongo chini maharaja phaini tongmani phia maharaja bibhinno karne tini sok phaimaliya boni wan chomung baine jeng TTADC Super League thanai bosoro bujung kotor program khaikha jotno saimane thanai from ke 10 ta team no rongoi jeng TTADC Super League khaikha taklai hinke joto district ni duita khlaiwe 16 team oronibo tini participant khaikha participant oni bisingo tini hinke first match West Royal by Dolai and Club ni kaisa match tini opening nai inge chung nahor mani omono oro jaga chini sports especially chini football thnai rono chung promote khainai ni bagai sudu promote chimi ya porono chung financially bu support khainai ni bagai omo initiative na jago rabli 420 jona player oro jaga register khaikha 16 ta team ni 420 player ni bisingo porono chung per month 8000 khlai porono honorarium ronai boro je thung tongsak borono khelar nai total chini taklai niwo 2 mas khela chole nai tabo dini 15 tarik December ni simi cheimane 15 tarik February wo chini mo final ngwani tentative sung date nakha 2 mas lagator chole nai sari point day night program tongo tabo first match paimani porewo second wo boro horo thungnai ma hake duita match per day ma hake sidul khaioi thangjaka inge asa khaiwe chini jubok rok chini chrai rok tabo kobang ma amane trak ni activity bai je lobby tongnai rokno buhaino जों kaisa message ro ni musugo chini physically strength nani nangnai mentally जों teibo strong mangnai hani bangoi no sport activity no जों TTADC ni ngoi जों amo samung yapri rongoi tongo tini chini wo opening grand opening ceremony wo chini EM rok busok phaja borom gana EM sport Suhel deborma chini EM health borom gana komal koloi tebi chini CEO sab tongo Rabel ji tebi additional CEO PU sport tebi official staff rok tini tongo o khela no kaham khicharna ni bagoi ganai dini ni joto zonal chairman sub zonal chairman tebi chini worker rok chini moro party ni boro rok bahaina or jagabo soba laiwi samung khailai ni bagoi ya prichelaja osa oro ke pulen simi taw tini je seng khan ka paithak jolo do khumulong state mo paithak jolo seng amo home away kaisa amo khajak match schedule khajak total 8 district 8 location no match nai different location no match ni venue already ne final khajak ne ro no one ni jongpui jala tongnai kila tongnai ni dolai go tongnai ni chao do tongnai oma haki je jaga best ground tongo a jaga wo sung mo sido khaja kwai ro o max picture no media and city
যতন লয় রোজাকে Kita sa orang ke pun tini je sengkang ke tapi pun sini orang kumulung stadium ke tu sengkang. রুটিন মাফিক ওর দংনাই শিডিউল মানাইনে অমত আং তাবক মইতো মাই হাফনি শিডিউল নি মোতাবে ওর জায়গা প্রায় ম্যাচেস নে ওর জায়গা কমন স্টেডিয়ামও দংনাই Kita price rok ke bahai rok na ya. প্রাইস সিংকে ফার্স্ট চ্যাম্পিয়ন নি বাগৈ 5 লাখ নাই রানার্স আপ যেটা সেকেন্ড উইনার নি বাগৈ 3 লাখ নাই তেই বচিনে বেস্ট প্লেয়ার দংনাই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ম্যান অফ দ্য প্লেয়ার নি বেস্ট গোলকিপার বেস্ট স্কোরার অমাইকে পরনি আলাদা প্রাইস রক দংনাই ইন্ডিভিজুয়াল Kita sa te ke chala rok na tom ha ke thanai bosi bisi bong tak lai bang ka bodi rok na ke aba he wan sum rok to tong. Tabok jorat to tamos nai beri rok na seno ni bagai ya prese jaya ko tani hinke beri rok ni participate ni ama haike sela rok je actively football lo thmani hai beri rok ni ma thoya जों जदि बरै रक ताव फने बरनि टीम कानाय जे ऑल डिस्ट्रिक्ट नि जदि तंखा हिंके जों बरै नबो सेंरनाय আচ্ছা স্যার নরকনি যে টিটি এডিসি হাপনে বখাতে রক কাছে কোন একাডেমি রক খলংনানে রক বড় ওয়ান সকি তং বসন সালো सिने स्पोर्ट स्कुल जों अलरेडि नो तीनटा ताबो कन्स्ट्रक्शन ऑनगोइंग प्रोसेस दङो किलाव दङो नि ताकारजलाव दङो बायजल दङो रिसेंटली नो बायजल जों इनॉग्रेशन खाइलेखा महाराजा थाङो इनॉग्रेशन खाइजाक स्पोर्ट नि बिसिति और जागा चला ते बरै 50-50 बरै रनि बागै 50 चला रनि बागै 50 और शुद्ध फुटबल सिमिया ते जुदा इवेंट आवबो जों इनक्लुड खाइनाय अमा हाइके चिनि स्पोर्ट व चिनि चरायनो जों प्रमोट खाइनायनि बरनो हेल्प खाइनायनि बरनो प्लेटफर्म रनानि बागै चिनि चाटियाव मुल दंनाय Sa orang kumulung stadium to pulen sini je khai jongani olo ka tang khai jona rok wan sum rok khelan je स्पोर्ट स्कुल और निबो प्रपोजल दङ और हिंके तै बो कतर जों खाइनायनि बागै 100 बॉयज एंड गर्ल्स नि बागै चिनि अलरेडि प्रपोज रजाक दङ आसा खायो बसखां बसराव थांनाय दानि के खमलुं हाई लोकेशन जे फाने नांगो चिनि क्रिकेट स्टेडियम नि बागै जों प्रपोज रजाक 10,000 सीटेड क्रिकेट स्टेडियम खाइनायनि बागैबो जों कोनो जागा उंख्लाव अंसलया जे चिनि स्पोर्ट एक्टिविटी न जों सामु खाइनायनि बागै स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नि फंडिंग रक जों मा हाके तेबो गाहाम के जों खाइमानाय आसा खायो नेक्स्ट टाइम रक जों अमन दायति न माना